Poznati glumac Ljubiša Samardžić posjetio je gradonačelnika Novog Pazara Meha Mahmutovića i poželeo mu brz oporavak. Nas dvojica se znamo od jednog perioda pre možda recimo 2 godine, 2,5 godine, više ne znam tačno koliko, možda 3, kada sam upoznao Meha i kad sam u jednu trenutku u stvari vidio da se radi o jednom čovjeku koji sam po sebi ima jedan civilizacijski odnos prema svim ljudima sa kojima sede u tom upravnom odboru, ima i pameti, ima i misli, a ima istovremeno i saznanja u stvari kakvo je sad vreme, a istovremeno ta penzijska zajednica sama po sebi bila poljuljana. U svakom slučaju svojim velikim ugledom i autoritetom je uspio da održi jednu ravnotežu, nešto što je smisao, verovatno, i tog predsjedničkog mesta. I posle sam se iznenadio kad sam čuo, ja kad odlazim, ne znaš, vidim da dole, bit ću dole gradonačelnik, ja sam rekao, nek ti sa srećom, molim te, ideš u sredinu koja sama po sebi tebe ceni, ali istovremeno imaš i ljude koji pripadaju i drugim i nacijama, i verama, i veroispovestima, tako da jednom rečju, znajući njegovu prirodu, mislim da je ipak čovek od ugleda i autoriteta. Tako da sam došao, u stvari, danas sam saznao, u stvari, telefonom, ne telefonom, nego sam dobio od njega poruku, iznenadio sam se, da on ovdje iznenadio se, znao sam da šta se desilo, poslao sam u poruku, vjerojatno da ste vi primili i da on znao šta ja mislim i saosećam s njim, ali sam se iznenadio da je ovdje, da je duži vremenski period, da sam znao ranije, ja bih skočio, pitao bih da li treba nešto, međutim vidim da se oporavlja dobro i da neću ovo da bude, ne u telefon, nego u metal, da kucam, da bude sve kako valja. Ljubiša Samardžić je u razgovoru sa gradonačelnikom Mehom Mahmutovićem najavio i želju da snimi Travničku hroniku Ive Andrića, koristeći staru pazarsku čaršiju.